Maminista kivathukanio ni manengane mawoni mo itina wa kutithio wiani we musumbi William Ruto vala ula Minista muviani wa utalii na nyamu cia kithekani Utalii Alfred Mutua woneka aitungia President William Ruto Muvea kwa kumolota kuthukuma nthini wa serikali yake aiwetakana ni wonete Ruto ayianisia amwe mama watho make ngaliko ningine ake Peninah Malonza ula Minista wa maundu ma nthi numu na Afrika umiloni wa swenake ni woneka aitungia musumbi William Ruto Muvea na Akenya kwa wingi valau kuwetakana ni mavikie kuthiwa maikwata mbau Muvea wake ngaliko ningine ake ule Minista wa maundu ma ukuina malelu Kipchumba Murkomen na kendana atiwa itina isesoni valau amutungia Muvea musumbi William Ruto kwa kumusakua kuthukuma nake myakani isu ili adendwale nake Minista wa maundu makonetie kana wa Muvea wa itina nake ni woneka ingi aikathia uthukumi wa President William Ruto kuwa imutungia Muvea kwa kukwatiania nake na ndi asuni amwe kati wa maminista alama vikia kuthiwa mainena kwisila mitandao yo ya mikumukanili.